papagayam naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Ita kanito, isagot mi kada kayo, ti part 12 compilation, dito hidarama tayo. Manang Biyana! Kastoy man ti surat ni Pagayam Benny. Dear Manang Biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti langa. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna atol, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga rodan dagsalaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak dagsalaysay, idi naklunak ti kaunaan, anobya. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangan. Ay na, kalpasan ti duataway na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangan. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, api nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmat kan. Intong bigat, agpasyar tatagdikta. Rambakan tamot, ati umuna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang! Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, kinsimpray, long hair. Dita nga minti kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na nagkapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di unay yan na may dilig itinobya, tatang. Kwa, saan ba kayo unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kung kwanay. Ngaraw. Biyana! Ano sa unay, nag-ararami ti Diana. Ay, kunak ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Uri at da iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararab ko iti silpaw. Kita nyo ha? Kaya na siyang may lakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta ha? Kaya baga ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahanay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok ijay bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na ha? Wan, Benny, nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang ngobyaw. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat kagayang Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masigugak pa yun. Masikog ka ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikog ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikog ko. Kuna na nga ay ayatan na. Namsaan mat gayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Manang Walang ba hindi dyan? Biyana! ay masikog ka gayam. Wan. Ay, Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kasken ka.
ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. Ikwa, sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang gampagay. Ah? Agawid ka adagosan? Manula ka minutos ta nagtugaw dito parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbang ngagpili ati asawan. Dak kaya tagapit iti saan ko ngay mula? Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para tako pa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. Ni nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agporma ka iti usto ha. Tado ti babbalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga insan na. Ta inak pagpapo guys. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babbalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid. Ang makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Oray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sabagay, wan. Nagpipintas ng paiso na kiti pampalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armaem kadag iti maisalam ang babbalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Ha? Apay ang dapay kabsa na. Kaya umay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tap, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan na ha. Tay ko na nga din insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng may salat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kaya ni Susana. Ay, osta ito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay, naglamuyo ko. Adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga. Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik na kagayata ko ni tiday ta babae. Nagpintas niya. Kunmadlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kon. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay, narakop na kunyaw. Ay, kanya pala ko ngay. Anak ko, pumitan na. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadam na iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangarudin aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya mo natang. Long hirmaninday niyay. No, diya nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diya kumama maiturag nagdatong kang kwa.
Ang nadlaw ka ko ada meri na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy na dagos ti sumba na. May kaduan anubyong day ta, binay. Kasawa mo rodan. Tapos saan nga susukat, inubya. Tuwang ka din. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag dayay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa'y nga ta, Why? Kinuray saanan na nasinaw. Basta saan laga ang masikog, akas ka ni Diana. Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka maggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minun. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapoy bangkag mo. Wani insan tayo, insang buko sinibugan. Dagi mo ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumwar balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor orno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah, ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam lugar do. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita umang. Tamangan numaliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni pagmo insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Input mo ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan maggayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Ha? Iso mo ilasag paminsan na makita ka da kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag ang nubyo na. Tan umaalan ang tikay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dati niyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas tayo insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang yung baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Hindi ka mag-araraman. Naginanak pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak ka. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Mani di balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo ka to gangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatengay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na na ispay. Bulaan nakmat Benny. Insan. Nakapimpintas ka. No, kaya tinak ikasar ka dagaos. Adorno ka. Kaya't mo ti pagkatakas kanya. Huwag. Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat.
aklunin na kung tayo kasarkahan, Ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada, ubing kamay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na, aklunin na ka. Ay love yaw. Ala. Pinagbatamot din ako ko. Amangan no makita na ta. Dakit ba tanday daw, yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa unday ta, agayat kamot ng kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nag Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin, apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sa mga mininanay, space akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamay. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kas tangarod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakot-akot nga roon. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Naging inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Ispay tumbigat. Hinagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da na biro ka maon. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka anakan. Tanay, ay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Eh, una naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Una na ngagsublimot ladagos iti kalman. Ngam di man nagawawi dahil. Ay na, diya mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da diya tao. Hilo tatang. Ay, hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Ngam magpapaliwawan ka. Ayan nga, iti mapartay. Pagkanalo mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sasawumay? Talaga ngayong gagara, dayjay. Tapno maibabayin damin. Agraman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo ati mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno rek na hindi may timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anya darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan na iti tatao. Kapabay tinaramid mo. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko iti naramid nin sangkaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna batakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam ti pagsaksitan tinakam mo. Amo na! Imposible di na mau! Mamati ka mo ka! Ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay ayan, Susana! Umay ka! Ati pa, mitikayat ng aramidan! Imuli, jay bubong ti balay me!
Ingkati pa hindi kayat nangaramidan. Nga basol ko di tangay, may. Umaikan ko na! Ngay tanod ang daga sa mapasamag kan kwa na idarom ka! Anya. Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, kwa. Ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti saka ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat nagkidawak iti pamakawan. Iswa na awatan na. Kat dinan impilit ti bagi na kanya. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko iti daydak kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen. Kasto'y man surat ni Pagayam Berto. Dear manang biyanang, managbabain ti anak mikan ni bakat, iso anabayag santo na daan iti nobya. Allergic ti anak ko ti adwa tao, iso asa na rumrumwar. Talon kan balay laeng ti ayan na. Ngam kitde nagagat, kanawa na pulos ti bisyo na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Sino takadwa masimbang pengay, hay may. Damagin nyo, tatang. Nagluhukan. Ay, anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Ay, gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay, kastaya. Ay, nagluko kan hay may. Nobiyam magayam to'y kadwam. Ngam apay ngay adi mo yam amaw. Ay na. Nakiam mo kailang aruday. Wan, iso tinubyak, ni Winday. Kasano ngay naram na ka to'y anak may. Di na mo amo ti agaram day tao'y balasang kau. Kwan. Ay masapol, damagin nyo day katatang. Basta asawa ko ni Windy. Malangarod. Dumanon tayon. Tagkasar kay kidain. Ay na, saan ang takasar? Anya. Ada kekastan. Ada mo maparti ababaw. Ada met ornong mo ijalkan siyam. Binagkat kau, dinagdak kalakawayang ka. Na, ay sus na pumpun nun saan. Madulamin. Saan ang masapol? San ayaw Windy? Apay masapol nga kasarta pay laan. Jaime. Ureg din natala ko man. Manyak mat Ha? Agkasarta pa'y nga umuna sa tanto agden na, Jaime. Anya? Didak mo't la palubusan dagiti dadakkel ko amakiden na ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ha? Ay, nga men, hay may. Di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amoy mat nga allergic ko titataw. Adula amin mga maum. Basta kasar kayaw. Lakay, adda na ibaga ni Jaime kan ka may papaniti kasarda kan ni Winday. Nga. Kunanamot aditay kano agawisan. Tayla kano mang kasar kadakwada ti pakanan tayawn. Kan may sala kano aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Tadata ti dadakil na. Adanakam ni Jaime.
Kat no lumakayan abaraw, pagbalin ng tumad akas laubing habasait. Among mata na ata piti tatao di anak ta. Ay, kasano amay ruam nga ino kasta. Anya, maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak la ang lakay. Kasano nga ta anak kaaram di anak ta. Kunaklanog laklakayan abaraw. Diyan, mga amaw, bakit? Imposible, may taniwin di tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ay, mabali na kasta. Ada mga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngam no iti personal. Kasla natuktukan na bisukol. Anyat pagbainam ngamin, ay may. Kasarlaang mo. Tak kaya nga do tagbuya tattao. Jay lamang kasar ka data ti bisita tayon tao. Kanjag paris aninong kaninang ta. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaruba may. Dua abak dagijay. Bakit kinlangay? Naimbag dagijay Tapada ka man nagbabain. Di ka nagawis iti lugar yaw. Dananang kintatang mulagan ti ayabang mo hinday. Anya? Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin at talaga ti ado ataw. Agling utag iti nalami ice. Ala makaamu ka nga rod. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Ha? Nagadumang ay. Kataltalo mo ti bisita tayo intong kasar may. Tay mang kasar kada kamay. Gantay doa abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tatao ti kasaryaw into no may abulan. Inya? Apilay? Unay kay mutan. Imbaga lang haro da diyo yawisan. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isu pa iti itanda parwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isu pa'y asukat ti maparti ababaw. Takayo natin kasar no kaya yaw. Na. Ay, unay ka ti kasta pa nagsungsong bat mo, Jaime. Kan, kasano ay kapilitan ta mga man. Samada kayo tiyag kasar. Ngamda kayo ti masikuran. Bayan nyo nga minasyak desisyon. Ay, di ka madaragan. Sakti makamaw. Sakti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha? Mang paturod na? Basta. Ada ramiden tainton kasarmo anakaw. Tumurod kan tao. Ure adu ti tao. Ha? Umay kayo inton kasar ti anakaw, paray, Taas sikat ti may saanin, wine. Ay, kuhuin na, paray. Kaano aya? Inton danda ni agtapo saan, paray. Ay, tayo regalo Di mo lipatan, wine. Ha? Ay, una, paray. Basta masangok to ti mapang gumatang iti regalaw. Ay, no di mo masangaw, ayos lata. Mabalin mo ti cash. Ha? Siyak tupay. No mga anakak iti kasar ke kwarta ti itadkaw. Kababaan mo ta 2,000 agparwadak. Ha? Mabay na ngamin ngagparwad iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan ti 2,000 nga itadkaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige Diyak agpayagain. Tadapay papadak. Basta namnamaag to ti kaadama. Inton kasar ni Jaime nga anak kao. Ay, hello, Maricelina. Nay, pare Bertaw, si kamot gayam. Ay nasumrek ka ko nakuma. Ngamadama ti dalus kaw. Kat ni, inikat ko pa iladag iti sofa di tasalas. Ay, saanen maray. Umay ko layawes, ti masungat akasar ni Jaime nga anak kao. Tingay anak mo iti bunyag. Ay, nay, kasta aya. Ay naimbag man ta mga asawa mo't langan ni Jaime. Kunak no talaga nga agba ka na baraw. Ay, mga sawan di ay anak mo iti bunyag maray. Kasi kanto ti may sani na nga. Ha? Kat di madublain. Ninangakon kin ni Jaime. Anak ko iti bunyag. Sa ita anak agmanan iti kasar. Ay, uwan
Awan dakes na. Amok ngamin agalanti ka amang tad iti parwad kahit. Agpadata, dakkel ti mait itid na parwad maray. Tauro siya, ay mabainak lamang tad iti basit na parwad. Sa bagay, nanginamag ngamin ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga rod Ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ayun maray. Iso ano siya ti mang tad iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababae no mang tad ka iti basay. Ha? Ay sige maray. Ay jak agbayagan no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapadatay abisi ita. Sige. Agpatuloy akon maray. Tanay, dapay papanak. Nagadumo dagito listam nga sponsoren, Bertaw. Ay, una, tapno masubot, siyam ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito Paris mo. Una, tapno mang tadamin iti parwad. No agpares, dagiti agasawa, di may salat ti parwad na. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook. Tapno, ado ti umay iti kasar. Ka ado ti mangtad iti parwad. Amom lang nga rod na sana kayat tiyanak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laang. Ay na, siya ka ti makaamaw ka ni Haymay. Tumurod to day dyan itong kasar na. Nalakalaang ti remedy, ako nada. Remedy manan nga. Ay basta, siya ti makaamoy ti anak ta. Hay na. Oh, hay may. Di ka mo't makaidnang. Wow. Apa yan? Tata nga. Nagawis ti ado at tao. Ay. Hanya nga ay. Agling itak man ang itinalami isa. Agragsan kakit di. Takasarta itay may. Sapay awan pa'y mutimang kasal ka data. Awan pay. Maladaw ka no basit. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayan. Anya? Ipospuntan sapay lati kasal tawin day. Anya? Adda ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay, mataktak ka lupa, iti bang kasal ka na kayo, tada emergency na. Ibagayo ata di mo umayan. Anya, apay manan aya. Da kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawis. Nagadumot tayo na awis yaw. Nagawit tayo din. Ay, agtal na ka man, Haymay. Tiray bagpagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tada itad kukan ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Tarasam, umay kan. Apay tayo ito yung arak, tatang. Ala, inumumon, arub ubumon. Diyan mo aging inom iti arak. Nagpait. Ay, ano sa mo na? Ala, tatno saan ka nga agnervyos? Napait na ron. Sige, no di mo inumanday ka, agnervyos ka, no madamdama. Saan kami nun tayo kasar-kasar? Sige panawan na ka ni Winday. Sinaan na kan. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod tipay kasarkeng ka. Ala, inumumon. Tumurag ka no inumam da ito'y. Ay, ang nga ron ti basaw. Awan basaw. Arob ubumon. Da ito'y. Sige nga ron. Arob, ubo ko na. Addan tay mang kasar kada kayo wenday. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak nga rod amo nanang. Napandamot ijay likod inay. Dagiti damag gaya man. Adan tayo mang kasar ka na Jaime kan Winday pa kahit. Addan mangrugin ti kasar. Anya nga yung nanang. Maya mata balaw mo. Na, Bagbagay mo. ay. Apay ako manatawa ka, Jaime. Hay may. Nabartak kan samot. Basi lang. Pinainom na ni tatang. Berto, apay nga binartak mo ni Jaime. Wala tapno tumurad. Kita ka na awan ng babay na. Ay, nala, agsagana ka na Jaime tamang rugin ti kasar. Anya huwayay! Rugian tayo di kasari na. Kasara ka.
Napayagan na makasasawa ka. Jaime! Ni, Ala. Intayon, ta mga mausawan. Mabain tumanay. Sika lalaki, awatan matlaka di daytoy ang babae, kas kapisi ti pusong, ken katakaw nay mo iti agnanayon. Windy lang ti na ko babay. Awanin sa palipay. Isuti ayata kaginggat ingana. Wala akong isumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang amain. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaang ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayan ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasungbat na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa ka road. Binainumam ngamin ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki di ah. Kitam ka na po kaw ti bayin na. Timura di ti kas taunay. Ay, ala, mapantay ti balay. Tarog yan tayon ti agawat iti parwad. Bakit? Ay na, parwad adagos ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti una mapanunutam. Malain tayo karudaun. Nay, sika ti pusga ka para lista iti agparwad, Elena, ah? Wan, Uncle. Adto iti ballpen ka notebook, ah. Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, Uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pay. Ay, kawanatap no, ado mati mailista na agan. Ha? Masapul ama po no'y tinagan da ito, ya. Agayap kay tagparwad. Di kag bain-bain, ah. Wan, Uncle. Di ka matanagan. Taikan kay titangdan mo nga agilista. Basta lalaingam ti agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Ibagayata. Agpagatangay. Ay, husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Ay, una ka na maturo ka. Ang wag pa itang ito'y babalaos. Danggaya kita. Nabartak ka, Jaime. Panahon naman, dito ko lang eh. Makaramang ka kanya winday. Nay. Aw, anya. Ado madla tinagparwad, Elena. Wan, Uncle, nagado. Kitaan nyo ti dakkel a notebook yaw. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wan. Ay, agasong pantay ta. Ado nga minti di maray, Uncle. Ay, huwan. Ado ti inaawis may. Ay. Naimbag ata sana natukul ti aklaw. Saan? Tayong close minti pa kan, edi may ibusan. Anya? Iyag mo nga rodan ti notebook. Kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rogya kong nagbilang. Ay, awanan bay, dagidya ti maray iti kasar. Ado ti kinandangam tayong parwat da. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangaggan ka. Kaya mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pailat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa amat adim maray iti kasarkat ng taday ti parwad. Wan! Ado nga paisaw tinakalistaanagan dito yung notebook. Hanggang sagsi 50 pesos, mate. Sagay sala, nagitay sagsasangagasaw. Ay kat anyat mabalin mo nga no isulat na baulanda nga intad. Saan na day ta di pagpupudutam? Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na parti ang baboy? Ay kat talaga akasta. Gagangay na. Ta nagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da. Balsag din ang danog kanya. Ay sus, nabartot ni Jaime asin magpert. Tatang! Pagkada akon! Agawid ako ni Jilo Garme! Apay nga, wait, day. Mabutang akon kini Jaime! Nakabutbutang matgayam no nabartak tanak yaw! Sige! Ay
Ala, ay napanan. Ay, sus. Isikan to mga Minberto. Ah. Basol mo na itaw. Basol ko manin nga. Kawan, insurom to mga min ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Ah. Iso basol mo na ita, mapaspasama kita. Nagdanagak tamanipod pinaramanak ti anak ko iti arak. Di na matan sardengan kat pasaray aggulupayan tunggal mabartag. Pagbababawyak iti kastaunay ti inaramid ko. Iso ajak nagsarday anang bagbagak ni Jaime. Kat kaasina, dinangagnakmat. Kat naurnosmat lang ti amin kadakwada, iti asawa na. Alakastan, tuy pagayam mo, Berto. Pagadalam day taan na pasamak, amumton sumaruno. Saan na basta ano anya tinapanunot mo nga aramidan, kat alilata. Nga uray di mo amaw, no anya ti ibunga na. Iso asakbay ang mangiwayat kay ti addang, panunutom pa iti mamin rebo adaras, tapno awan to ti pagbabawyam, inton ka maudyanan. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Berto. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat waninyor nos para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal maysa. Happy New Year! Kastoy man di surat ni pagayam Juna. Dear manang biyanang, aday di gayam ko, kadalak kan mismo akaruba. Ngam nabayagan nagyanday di Manila, tan nagnegosyo da iti asawa na. Kat idinagawid dan, jakon makaid na. No apay akasta tinakunak, iso ti istorya kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, hinakman gumatang iti bulilit, tayo so ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha? Ela! Si Kadita? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala! Apay nga pimudaw ka. Kan nagpatato ka iti kay Daymaw. Kan naglabasit matanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip-tato ka. Ala! Tilay bagbagamot. Lapis na ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick ak laan. Pimudaw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay kat gagangay na ata nakakulungak ba't la ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Ahaw, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka, kaintaag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanon? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kami dito lugar tayo. Kasta aya? Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat? Birbiro kak dagijay kurad mo ididitatangad mo. Awang matang. Kan apay nga agpayso nga pimudaw ka. Imposible ang sabon lang day ta. Jackpot yan. Sabon kan lotion, Juna. Kan kasi iti imbaga, sa anak amain initan ije Manila. Sa anak arumrumwar ije pwesto. Nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya din nakpadyan, friend. Kan imubing kapay. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nating ata na isemak ngamin iti kakasta. Nga ta? Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamit us-usar akrim iti rupa ken sabon. Dagi tala ti usar ko, awanin ti sabali, Juna. Nagawin magayam da ilagay mo dito lugar, ti bakay? Wan, inlibre na iti merienda di kalman. Anya mo di inlibre na? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan inginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang yung kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da jay.
Bran nyo siguro ginatang dadayan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka? Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito yung lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan niyaw. Hey, amo pa ya? No naggapgapon na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapoy ti dakas ti kwartada. Ay, napayakas da kami, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da di Manila. No napigsa, apay nga rod nga pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong nga kadwan ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung nagsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rason. Una yay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Kat nangis-ngisit mo da jay idingam siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano? Ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanaraming kapay la dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturo ka kadidita. Kapay na kuwang. Trimak to'y kiday ko, tapi muskol manan. Sapay pumanulbos ka ka maturog talaga ruday. Na, kata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpintasak malatangam ni Ila. Kat no sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mutan. Anya nga tati inaramid na ijay rupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kitaak pa'y no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo't. Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang am siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjagay mo ang naggapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kun awan mo tayo naglawa apikas itirupa na. Nagparituki day jay. Pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jay rupa na. Mabiit man lang, Juna. Apayakas ladaguram kinila. Di mo't gayom mo day jay. Da kayo tagkuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo ki day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umon nga ubeng iti kasta nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Iso nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulo, tanangisit ka, kan basit ka. Ad-ada pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawon, ibagbagak laeng ti agpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw, jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tayo naka-offer alalaban na. Idi pa'y na minsan nakalman dagijay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaot. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay paramid na. Anya? Di na ngamin kaya tagpati, itibak na nga gayim na. Di na ito laok nga ratapan da. Kano lumanusyon nga ure rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya iso tipul-pulagi na jirupa na. Ay, bagbagaan man di asawa Ruday. At ang amin style na adi na kaya ti agpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analada gayim na. Naladaya mo ni Ella, kat sigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti kaya pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa. Banag, asan akayat ni Juna, tadi na kayat ti maatiwan. Wow. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sa bali da diyang asawa.
Nabang! Nauyaw, kinada mo palpalangwad na nyon. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggod day jay. Nga oray awan mo, ti maipalpalanggod na. Iso asaan na bagay ti bumaknang. Ta sigurado ako maro ti kinalastog na. No pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan, Jonah. Sa bali manan nga style na kulot mo. Nagdadakal ti kulot na idi. Ngem ita, nagbabasit man. Bagay ko laang, Maria. Anya, mataawag mo? Kat isumot, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko naman, tanabang banglo. Kat bagay ko ka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella, bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo, day, jay. Kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita jay many grocery da. Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto ala ko, Kan, pagpaarami na ka na ti bakery da. Anya? Ay, naasinsado dan. Adon ti negosyo na. Kinagpintasan di balay da. Ditakan. Ay, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo, day ta Mariyaw. Ay, makapasurong dagiti ipupos ni ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masuruna. Pasikat at talaga da ito nga ila. Mapana man ki di iti balay da. Si Kamot gayam ti asawa ni ila. Agayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini ila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y ngamin ngagdundin na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, adamot kit di ibagbagada nga analmentat ta. Ah? Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbaga kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siya tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Diyak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day ta tanagayam ko garot. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na? Taluda. Anya? Ngam jay lang may sa tinakasikog kanya na. Ardelanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimata nga bikiri da ila. Nabanglos mo jela ko da tinapay. Anya? Kasano na bang list? Naramanak, nag-alsam, madlaw nga expired. Kat, imbagang kumaan. Saanon, taba kay ibaga na nga padpadaksot. Anya? Hayawan dagit ang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabanglas amakan. Imbagang kumaan, tapno ang muda. Saan nga road? Taba kay ibaga da pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapudno dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dala ang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam ha. Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day ta tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Mga kumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan, da ba kay? Ngarud kundi pos iti FB na. Sweet da nga agasawa, ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapandan, tamabaina nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Angim, ay namatlaw nga agsubsubang ta. Hay na, ijay FB dala nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Siya ka aglibi tinagayad. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po takit pa nagsubang ta. Ay
Ay na, masigurado ako nga agsasaro noon ti panagapadala kay. Uray po utang tuy kunak. Narabiyang ka man na simang po Juna. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro ako wismaw. Sapay madlaw nagngina. Apay pangalalam ti gatang mo ay kada kita. Pati tabagmaw, nay, barbaro manay. Ala, kung diminisker ka mo tayo. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi ti asawam. Ay, pangalalam, iti pagpapapintas maw. Ada nang sponsor kada kita. Tasi na, Gayem ko ya abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti kanayaw na pa nagpabarom iti gamit maw. Inlibre nga ro ti bisprin ko ya abroad. Dagulit ka mga asawa. Ne, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa ila kanumag nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti agkum comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman man kasarita di asawa ni ila. Hinapudno na. Dandani pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adon asinulisog na ti asawak. Ngam saan ay Sige, manlugo. pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak man no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes ken kuana. Ha? Amo kun ti ugalim Jonah. Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti maipapankan ka kadag iti karuba ditoy. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay na ang kanya. Nga oray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpaiso kumalaang ti bagam, Jonah. Di nak kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanyak. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mangibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat tikas na ugaling. Naglaing kang agpadakas iti pada mataw. Bakit ano kan? Di ka pilagbalbalaw. Ruday. Apo, tao po. Juna, nandyan ka ba? Ay sus, aglamungak. Ibagang maawanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaw. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Timanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito yung pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha. Ha? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha. Kapoy iti tsura yung adwa dito yung ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan. Ala, pumanaw kan. Pinapanaw nak nga rod da asawa kat manipod iden, jakon sinukon ni Rudy iti balay may. Ininiinot ko mat binayadan ti inututang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko tinagsubli iti balay may, ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita, agmay may sakon ngagbibiyag, kat ti panaglaklakok iti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Juna. Alaa pagayam Juna. Ano sam nga apitan, dagiti bunga ti naramid mo. Anya nga road, kat no talaga di nakan kaya ti asawam, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Juna. Dito'y drama tayo, musical scoring. Eli Palacio.
In your nose para ti script, kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan advance, Merry Christmas, kada kayo. Amen. God bless you all. Manang Biyana! Naimbag nga oras yo papagayam, at timanan ti pagayam yo ni manang yo ang biyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsangal daw kan oras, ngayon kay panagbuybuya ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo adudot, sana putbudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, may papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen, kan idi na sursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Kastoy ati cellphone, nagmayat. Nay, nangalambit ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day taoy. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay, why? Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sama mong aramatain. Yagmaw tasak ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka! Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita cellphone. Naimbag kanyak atapas learnerak, si kangay, islo learner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo ko. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Dua tamang nga rong picture. Na. Padasin taman ti kamera na da ita cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups, agore ka. Pag dinag ka tintabit, adag itirupa ta. Madula amin, mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamon. Aday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakit? Ulbod day ta kamera. Na. Di na ibagatag paiso. Isa di mo patpatsin. Ha? Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Maka-Facebook nga rodan. Katuan mabiit lang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, dodot. Umapalaki ni nanang yaw. Ha? Da ito'y tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo at atang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay, sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman lang, sanay. Kababait, mate. Mataktak ka gapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Kasi naman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na taga-asawam. Uray sinamon, nukwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagada ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, dodot. Kaya nakasuro mo eh. Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawin, mabalin sigurawon. Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuraw.
Nungay kayat ko tiagipos iti picture, Roda. Papana ngay ditoy. Daytoy ti talmagan nyo, tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Kalpasan na. ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tula ngayon. Makasuro kay tumang ilaan. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yung tinataktak nga oras ta. Ken, ay, jak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanayin, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kinina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka no agpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo relok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain na. Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itad nga no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay, kaano nga ron nga agawid ngay? Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan may mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo't taimbagan ni Roda pamayan. Isong agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anaka. Ay, mabalin aya. Kuwan na. Mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kuwan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka ka nagayamain. Tay relok, nadadailin tayo mo idi arilok. Kita ti ima ka na awan relo na Kanakan, tay bago awan. Kain tayo silpon ko gayam kanakan. Ada silpon ko nga muhulugan. No, adan tayo itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na ijay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tayo pa'y gayam sapatos ka. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimatan. Ay, nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasibday jay. Diyak mo Ang awan di ulikan ta. Yes! Hey! Amo kon suleng. Nakasuro akon. Amo kon tiag-upload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaang. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek tamit, Tanay, awan pa'y mo naglek nga oray may isa. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti Facebook. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipos mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti friend. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak timang kalikaw. Ay, i-request mo man ni Kumparik Asimyon. Sige. Sino pa'y? Ay, ni Roda, ni Dudot. Kain amin na Kumparik. Kain Kumparita. Kain, ay, Wen! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Ha? Apay mo tanay rama ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag Facebook. Nagadwa malagip mo dayjay pa'y ma Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data.
Kumari tapay? Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo, mat. Ay, tanya. Ay, nisuling mo. Ay, naapaw, ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na ito ipupos ni Tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni Tatang. Pati baro a brief, ipos na. Ang dadamo nga ni Tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook nung kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo nausaran a brief ti ipos na ay sos. Kababay din tayo jay. Bakit? Hey! Thank you kadakan. Di ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito di regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo ang tiragsak ko. Tabagikmut langin ti pampanunutek. Awan asawa ka na anak ko. Ay kat, amo nga roda na ng kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nagflyta. Ay ka, nasayat nga roda no kasta. Kukwayo amin ng dagiti insangpat ko, auntie, uncle. Ay, di mo itid amin kada kami, ah. Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rod, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo, tane. Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Manday ta. Nay, Rufaw, anya dagita picture. Ay, dagito man in-intad di ka anakan ta. Ninginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapatos. Kenda dumapay. Na, apay apik pictuream dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mamangarod tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang aya. Agi pusak mat, Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da Tatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginaan dagito eh. Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni Tatang? Nagpipintas dagiti rilaw kan sing-sing. Kita man eh. Kan uret ti sapatos. Nagpintas. At dapay bag. Badbadaw, jacket. Kanda dumapay. Isot impupos da na eh. Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni Tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipos dan. Kat, bayam ta-proud da nga rod mo't. Umapal kan sa mga amin. Saan? Ang Ala, intak mga nun. Saan adagita post ni Tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka, Suleng. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin eh. Diyak pa'y lang naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Ay, kat, sika ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga iti manggatang? Ni Daniel. Print ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw. Basta nag-friend request kanya. Hindi kwan. In-accept ka. Iso ngayon naktuman ilako tirilaw. Hindi. Isumot tinti umawawag. Hello. Hello, Tata! Si Rufo? Ay, when. Apay. Ay, siyap ni Daniel na bayar mo itirilo. Ay, gamanak na naka-online ka. Ha? Si Kamagayam, sir. Awan anyaman na. Aywan,
Ila ko yung amin ng alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan! Sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti bagak alugar ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwentas ta. Nagnginan ngay. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. When angam nakalunay ta 1 million, ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tan no kaskasanaw. Gundaway tanay tuyan na bumaknag sulang. Nice meeting nyo. Manong! Manang! Kasta making kasar. Iso ni Suling. Kasawak. Napintas niya asawa, Manong, ah. Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Hindi ito'y manday. Talaga nagpipintas na gito yung alahas, ah. Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang na gito'y. Sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tap na the peace of mind now. Ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa munto itagtibayad mau. Napanagnakamon, sir. Sana PK na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di ta bakbak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheke. May metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rote ko nak. Suleng, bilang mo na. Anya, nagadwa at tao, pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Ni, timaray mo din. Baybaya mo na. Total, adan ka na tati kwarta. Kitaan tamangki di ti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Wow! Nagpuskol a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samat ti kargana. Kan, agda pa isang pipiso iti unag na iya. Barya siguro ati kwarta na dya tao. Agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo dagiti anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babayin tipay. Ay, sos delikado. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngayon siya kibaw na mamang kamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Nalilaw na taday dyan daw. Awanan na kita alahas na bagay. Nasikan tomad nga men. Timulino ka tan na dagos ti bag. Isag ba pimanaw? Basol mo ah. Kamatan ta. Sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alahas yun, nanang, tatang. Ay, wen nga ron barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga men rofo, basol mo. Basol ta dwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ha? Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray aga pa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko. Nagpablatter kami, gapoy tinapasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpo-post iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga ipos. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, ti pagayam mo, dodot. Nalakat na saya at unay no nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer.
Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Dudot. Dito'y darama tayo.